Tekoşin kül hem veriz muzare Ev civan bu pırdelal bu Laşi bedev birhma bu Ev civan bu pırdelal bu شهر روجاوا د دسپیکر کو دسپیکر براستی شرکی وحشت هات مشاند و د یعنی ما خدم کوم در باس روجاوا بون د شرکی هوتی د هات مشاند ام جو تبلیوی شری بون یک جوان حوالا دمی کوم تبلی بون جی شریکو هاتو مشاند دسپیکر گندا دسپیکر بو ام هاتن حتی نابری بازار دمی کو د یه یعنی سوقه داویه ده ام دو دری هاتن جهاشتن هوانا و دور دشار دست پیکر دشاری کوی دری هات مشاندم براستی شرکی هوتی بو شرکی چتا بو یه دایشه بو یعنی شرکو هات مشاندن نه شرکی اخلاقی بو شرکی دجوار هات مشاندن براستی ده yani ev demek o Erdoğan derkese televizyonu dugotun Kubani ket o Kubani bir keve. Şu anda Aynül Arap da diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü düşüyor. مسن گوسن شهر دکر و کار ایدنج منه دهات خواستن همینده که خواب بخوابینه شهر مرج کوبان هنده که بگیرنگی بود مثلا یکمین کم شرعی که بگیرتنا دمان بچونه سالدری جخوا چکامه بم به همین تشتیمه بمرایه و کلا که وی بایلوزی ما دوی کو بمرابه دوی کو ام حاضرتیه ما پردان هبه جوی کو ام شرعان بگیرن سویقاس چه نبه دوی کو هیلتیه ما بمرابه ام کارم مجی کرد بیکو دم درواز ببه بیکو ام قایبان بدم بیکو ام زحمتی کی بکشینن بندواری بمینن بیکو ام دوی داره دا سر بخینن و کاربن تیدا هم جیان بکن هم جی حساب صبح هاوی بکن ام جارک دن اپراسیون بکن سر به اساسی وسط نوا شهر دا فداکارتی که دهات کرد ام بیشن او حوالی کو ام به هفرا بو ایکو ما به هفرا فداکارتی دکر به هفرا دناوا و شرط و مرجع دا بو براسی جی نه آنی ناوی آ سر زمان دکی زحمتی مرود دکشانده تبو خازی نخازی یعنی گلی شب و روژه تا تبان حوالان را بو جیانات چوین هاتنات رابون رونشتگاندنات پیشتا چوینات لسر و اساس راستیا کو ما جیان دکر دما کو مرو پر جاران بخواز ببینه سر زمان مرو تیدا زحمتی دکشینه نها دما کو مرو تحلیل دکه مرو لسر دفکره مرو دبیا راستی جی موی پیواجوی جیان کر ام دوی پیواجوی دا بون چما
yani cana da fikri tabi maqay veslandın tün ne bu? Mesela nava roje ama saat yek dest bir operasyon bikin minak dibêjim yani cihê ku me şev ji xwe birebir operasyon dikirin ama dixwazim vê minak bidim me dest bê operasyonê dikir em çûme operasyona xwe xelas dikir me cih dikir kesê nedigo ez westiya me kesê nedigo ez reviyam kesê nedigo ez êşiyam dîre bê hesab tu karê xwe dizane tê biçî deriyê ku pêwîst dike tê deriyê xwe bigirî şer'a ku pêwîst dike tê perde bike cihê pêwîst dike tê balyozan veke cihê ku pêwîst dike tê bi hiltî mevziyan çê bike û te hemê kir divê ku tu cihê xwe da bisekinî hejmarekê kêm e divê ku tu wê dê biparêzî Yani wek hêzê ku hem gel û hem parastina yê gerîna di wir de midihalêkirina wê derê û gel parastin bajarê xwe welatê xwe parastin di wir de wek erkekî me dixwedî û em jî tevlî wê erkê bûn û erkêkê ku hatibû ser milê me em jî wek her hevalekî tevlî bûn yani dû şerê de mirev karibî ji şerê ku hat meşanin şerekî hovetî bû şerekî ku qetilkirina însana bû ya zaroka bû kalûpîra bû welat dihat talan kirin yani çawa mere bêjî kare şerê herî dijwar mere kare bêjî di kobanê dihat meşandin û di wî şerê jî de YPG hêzagel dûr dihat xuya kirin û di şerê xwe de yani her me serkeftin da pêşiya xwe serkeftinê bê meşandin û ji bibe şerekî serkeftinê dibi rasta wan digotin işte gerek em kobanê bigirin û di bin dînê îslamê de bi bin navê ku tekbîr Allahu Ekber di wê bangaziyê wan nade me jî digot yani kobanê bin nakeve û wê kobanê bibe rizgariya hemiya kobanê û hemiya azadiya wê xelkê wê derê heme bi parsivanê wî gelî yani di wir de ew hat meşandin ama demê ku em tevlê bûn me dît çi şer hat meşandin xelkê ku wêran bû bû talan bû bûn mehê siftanê bûn sermayê hebû rexmê ku ew sermayeyê ew şerê hovetê jî ser dihat dîsa jî şervanên YPG şervanên YPJ di wir de bi rastî berxwedaniyek bê hempa hat meşandin û demê ku ez bixwe me ew berxwedanî didît yani çi qas kelekî me şahde jî çê dibûn birîndar jî çê dibûn dîsa jî di wir de yani yê ew berxwedanî di hişk ku em ser lingav mînin û em berxwedaniyê xwe bidomînin berxwedaniya wan şehîda ew şadetê ku çê dibûn ji me re wek hêzik dihat her ku şiyara me ev bû em ê berxwe bidin em ê rast zehmetê bikişînin lê em ê ser bikevin ê ji wan hevalana gelek heva şeyî mesê ê ji ku cephê ku ez bi xwe tê dama
Şehit Yıldız şehit arteş peşengtiya me dikire. Birastî jî yani mero ji sekna wana mînak dikirt. Yani sekna wana dihîşt ku dihîn bêtir bi hirs be. Sekna wana dihîşt ku dihîn bêtir mesela yani tu westandin ji xwe re qebûl neke ya tu nebêje ez min zehmetî kişandiye. Ji ber her gêlî da di mêze dikir vana kêlekê te ne. Yani cephe komutanî bû, cephe berfireh bû, grup di navan koşulan da dihatin, hevalan ra nîqaş dikirin, heval didîtin, qordîna şer dikirin, di nav te de diman. Yani tu ji wana her milîdan dikarî mînak bigirî. Enha ev hevalana mesela şehîd e. Dema tu an kêliyan tînî bîrê xwe, tu an pêşengê xwe tînî bîra xwe, tu dibêjî yani min çi kir? Diviya bû min çi bikirina? Sekna şehîd Diljîn a ku heyî, sekna şehîd artêş a ku heyî, sekna şehîd Cemşîd a ku heyî, fedakartiya wan. Ez jî dikaribim layıqê wana derbikevim. Di Kobanê de jî ew qas fedakartî kirin, ew qas pêşengtî kirin. Heya xetê gundan jî giştî hatin rizgarkirinê, tu dikarî bêjî hemû pêşengtiya wan hevalan. Em xwe bi şans bînin ku me bi wan hevalan re jiyan kir, ku me di nava wê berxwedaniyê de cih girt. شرک و هات مشاندن yani böyle çahki ben ketini bir nave kovani ben ketini halki geli kurd yani geli kurd bu ama bu serkeftin hem kovani hem geli kurd hem yani tavahine tavde yekut cihwa girtin o yekut xat sinora kirin هاتن تبلیغی شری بون هم مسئله سفربرlik بو هم مسئله او شری کو دهات مشاندن جی هما ببیجه هر چهار عالی و عالی کردستانی و تبلیغی شری بون و بانگوازیه که ربرا پاوجی چه بو یعنی مرا کار ببیجه ببی برخوادانیه و هش کو یکیتیا گل چه ببه یکیتیا کو ام بهفر الولاته کی جیان دکن ام دوی ولاتی بپارێزن yani ev yekîtî heyî de hîs kir dît ku wan çixwasî digot em ê Kurda perçe bikin, em ê netewê perçe bikin, em nahêlin yani çawa komûnek çê bibe. Ama hat wê asta ku em bi her awayê, bi her zehmetiyan, bi her şertî de em hev jiyan biku şer bikin. Yani ew şerê de bi rastî yê ku herî min bandor dikir, em hatin ku me dîtin wan کوچه‌وی کووارا بودن جوان زاروکا جوان کالو پیرا همی والا بودن باجاره کی خانی خرابه عمل راست هاتن یعنی باجاره کی کو انسان تد جیان بکو خرابه به تکه تاریه که رش عوره که رش لسر دوره مبخد یعنی ام دوی باندوریه دمان اما دمی کو جهر چار پرچار و پرچه کردستان و دمی کو کومبون چه بو او شهر سفربرlik دست پیکر او شردمه کو چه بو هش کو yani azadiye Kobanê jî çê bi ser keve yani ji bona me bi şexsî ji Kobanê ji bona me yani weke qutsal bû weke pîroz bajarekî pîroz bû merevkariya bêje bajarekî pîroz bû.
دبکن هاوان هاولانا نکیلکی مبن لباله امی حیا داوی کو حیا دلو بخونا مجهبه امی جهول بدن کو ام لایق وان هاوالان در بکن تو سکن اولا درجین بیجیسه هندی تو بخوازی اول درجین متوازی بود هندی تو بخوازی اول درجین شرکر بود تو هندی بخوازی پیوان ری حوالتی پیوان ملیتان جن ایکو تی خواستن کاری بیج کسایت اولا درجین ده هم جبوی اجبوی من میناکی کی بود جبوی من پیشنگی کی بود اولا یلدز چی کسایت کی پر جدا بود پر خواهد پیوان بود مثلا ناوان شرط و مرجان ده هر آلی دا پیشنگی دکر تو جاره حوالا یلدز جه که راحت خورا قبول نکر جبوی سکنه وان حوالان هبو اتکیله که بمزد که گلک حوالا ما ایکو هیجی ایکو هاتن بحرسا بپیشنیاری خو به اوی خو درباسی کوبانه بو ایکو آبا کوبانه جوانا خارن هبو او جبوی ما پر به ایش بو مثلا تابوره که درباس بون بلکه انها گلک حوالا ناس ناکن از پر پیشمانتیا وی جیان دکن چما ام تابوره که به هفره درباس بون چما ما نکاریم هدو ناس بکن اما ساده میوه هبو جبر گروپ بلا بون گلک حوالی ما ایکو شبا دودو دا شهید کده گلک حوالی ما ایکو شبا یکمین دا شهید کده لی هر تمجی شیار وان قهرمان کودکوبانی دا جیان دکره بکه دا حوالی گلها بکه دا حوالا زهرا به همه حوالی دن ایکو هی هر تم گوتو کوبانی نکه و نکه جوشا کو ام بیجن آکو کوبانی هات رزگار کرن جبوی ما هسته که پر جدا بو کیف خوشیه که پر جدا بو لباله ما دخواست کو او حوالی کو دخواستن وی کلیه جیان بکن او حوالاناج کلکی مبین حسرت گلک حوالین شهید بو وان حوالا وان کلیه ندیدن ادامه کومه کیف خوشیه وی جیان دکر تا هر دخواست کو او حوالی تا ناوا وی شرط و مرجع دا به هفره جیان دکرن به هفره بو کلی پیش دادو چوی تا دخواست وان حوالانش پیشیه تبه یعنی کلکی تبه ببینن اینه تنجبوی که هم جعبه آن حوالان یعنی ما ویش خورد بود ما تمام آن حوالان ندیدن لیکه دا که آن حوالان دا امی تجاره نهیلم که دا آن حوالان والا وره درخستن بسلوخانی کو وان مدگو بجی سروکا پو وان جید گوتن تکبیر الله اکبر دور دهشتن او تکبیر الله وان دهش کو هیم بهتر حزب ما به آزادی ولات ما به یا باجار کو ام کتبونی او سوزا کو مدابو کو ام ولات خنا هیلن باجار خنا هیلن ام خلکی خو وی ولات خو به پاریز براستی هات پاراستن و بدست کت خواستن وان دست کفتی کو هاتنن کم کرن وان دست کفتیانا جمع بگرن تالام بکن اما به وان شهیدا بکدا وان حوالا هست کو ام بدست خینن و برخودانی وان کر و میراسی کجمر هشتن کو او روژا کو کوبانی آزاد ببا یعنی او روژین کو کوبانی بخوا آزاد بو ام یعنی شخصی خواست بیجم از پر پیکی خوش بوم و ببیرانین وان حوالی کو هر سوز کوان هبو سوز وانی کو مبهور دابو کو کوبانی آزاد ببه ام چوا کتن کوبانی ام کوبانی آزاد جی امش کوبانی در کردن
براستی اندمی که کوبانی آزاد بو یعنی هستیاری که دویگوسال جی مدگرتیه هستیاری که حوالی ما یکو شهید ما به دور شهر کرن و کلکی ما شهید کتن هاتن اصلی شهادته کوبانی دمی که ندیتن آزاد بو از بخواه یعنی دی شخصی خوشید بشم یه گله کوالا ده ام پی باندور جی بون بر کوان حوالا آزادیا کوبانی ندیتن یعنی دی ساجی حتی آنه که هر ام دخوازن بسوزی وان حوالی شهید ره به برخدانی وان شروانن یه پگیره یه پجره یه کوج هر چهار پرچه کردستانی هاتو بو یعنی تواهی نتو تولی ببون مدخواستم بسوز وان حوالا به کمبون وان حوالا هم کوبانی بسرخینن و خیالی همی حوالی شهید کو پیک واره یعنی سوزا ما یک جی بسوز وان حوالا ببو که کوبانی هم آزاد بکن کوبانی جی آزاد بو براستی آزاد بو آنها کامل دنیرن دیسا عین او تشتی مشاندن او سیاستا کو اردوغان بوان چطار الهف کرن و خواستن وی تشتی بمشینن آنها جی دخوازن عینی تشتی بمشینن اما چوا سال 2014 کو بنکتن هیویه ما دیسا او و سوزه ما او دیسا کو او چته کو آنها دیسا ایریشی کوبانی و حتی خط میدنی جی دکن بوی هیویه که کوبانی چوا آزاد کرد و آزاد بو هیویه وان شهیدا به آزادی وانا و اوی دیسا بنکوین اوی دیسا بشکستن و دیسا جی اوی دپاش وکشن جان بگوری ولید گلو جانو ناوی خوالوان عوران که جانو سیامشتن نوری کاش که جانو دلی وان گلی مورا شاک جانو لسیامشتن نوری کاش که جانو دلی وان گلی مورا شاک جانو حسرت ما بود هم دی روشه ببینن مدید اما خواستگاه و هوان شهید جدی تبا بریا دو روزه هنه که هوا شهید کتن اوش به هیوی جیان دکرن خواستگاه وانا جدی تبا لیمه ام سوز دادن امه هیوی وانا جیانی بکن امه پیک بینن ام وی روشه دست پیک لسروک لگل و تواهی هوان شهید و انسانی که دوی برخدانیه ده برخدانه و با انسانی هان همیر و در کلک من هم یا پیداست ام دو بیجن انشالله همی وینا به هر جی بکاربر وی مزگینیه بدن سروک جرگین وی کربی پاک جانو سبراجی یاش مر پارگه جانو دستمالا دل جور میر بارگه جانو اوینا هزار دل سریاس که جانو دستمالا دل جور میر بارگه جانو اوینا هزار دل سریاس که جانو مجدشتا کربان گلچینی جانو سرکیلین